Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikan biya kita kat impapatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ricky, dinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti pamilya, ken adda negosyo. Kat nagpakpakaas si ti kabsat ko nga agtrabaho kanyak ti asawa na. Bueno papagayam, intay tinggen ti pakasaritaan ni Ricky. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manong. Alam ni Orly nga agtrabaho kan ka. Naikat namin iti pagtrabahuan na. At damat tendo akakadwa kading ko. Di pa'y katalon ton ti sweldoak. Manong. Nasaysaya at matla nga amang tibiyag mo. Ay, alaman langan. Siya kung ti makamoy ti asawam. Agyaman ako na Manong Ricky. Nagrigat namin ti sasaadan mi. Sa maawanan payla iti trabaho nila kay ko. Kasano kami laangan ngay kadagiti anak mi. Ala, wenen, alak nila kay mo. Saan kamot lang amatiis, gaputan napatid ka kanyak nga ading ko. Lukas ta, alaam nga agtrabaho kan katibayaw mo. Kapilitan kasi damit. Nasaya at matkit di. Tapno isulaangan ti kadwam no kasta nga agbiyahe ka amapan agang kat itiikan. Wenen masanak mo't lang iti kabsat ko. Talaga mo't napatagkan ka ti kabsat mo anya. Una, gaputa dudwa kami kat nga raw nga kabsat. Ken awanen dagiti dadakkel mi. Asino pa'y kumatiag tinulong no saan ada kami nga kabsat. Alang arod, maturog tan. Masapa ka pa'y amapan agla ko inton bigan. Adumot gayam ti kumatang di ti pwesto Manong Ricky. Ang damit, orekas kasan ho, sana maluglog ito yung negosyo. Imbag man tasan mo't nga umay aglako ni Manang Jonah. Saan? Aw-awiran na dagiti anak mi. Agtagi balay latan. Sa bagay, oran ni bagat ko, kay kayat ko no agtalin at iti balay, tapno maasikaso na anasayat agiti duang anak mi. Oh, ada gumatang. Bayam ani dagol kanitor ko ti aglako. Kat sikamat ti para dalos iti ikan, no adag padalos. Okay, Manong. Tangay adda kamat langan. Si kalatan ti kadwa kamapan agangkat iti ikan iton parbangon. Istupay jay nayon ti sweldo mga itad ko. Agpaiso, Manong. Wen, dito'y ka na maturog. Awagak ni Marian, tay bagak dito'y ka na maturog. Tamasapat ang agbiyahe inton bigat. Alake, tuwan ang aron. Oh, ato yan ti meriendayo. Agmerhinda ta pa'y bayaw. Pangururayan iti ilutluto ni Bakat amasida. Wen, medyo mabayag pa'y ngamin nga ang di karne. Ay, wen gayam Orly, bantayam ti asawa ka. Ang mga nadamot ten kalukwan nga aramidan na dayta saan kung mo. Ha? Tilay bagbagamat Jonah. Saan ka madanaghan? Tanasing pato'y asawam. Apay nagsardin ta dito, Manong. Adalang sarong karak. O sino? Saan kan ngagdamag? Basta no niya ti makitam, ken mapaliw mo. Saan mo nga idandanon kinimanang mo a Jonah, ha? Ha? Anya ti kahit mo asawan? Basta aguray ka lang dito'y lugan. Urayin nakarumar iti day tabalay. Anya ti aramidam dita? Anya ti aday ti panunot mo? Adda babae, Manong? Talaga nalaing ka, Ngamjak kaya tamamuan ti asawak da ito, ha? Di ka madanagan. Nayunak ti tangdan mo iti da ito panagbiyahe ta. Tuso kagayam, Manong Ricky. Kasalon na mamuan ti asawam. Maamuan na, no agipulong ka. Sa anak nga agipulong, Manong. Jakmot kaya't nga agapa kayo kan ni Manang Jonah. Nasaya at taamom ti agpanunot. Apay nga ita ka lang nga nagpakita, Ricky. Kailib ka una yan. Dait ati kay kayat ko ken kareya. Nakalala ilo ka kanyak. Apay nga ita ka lang ang nagpakita kanya, kunak. Pasensya kan. Nagurnungak pa'y ngamin itikid-kid daw magatad nga igatang mo iti washing machine. No kasta? Itad mo itan? Wen,
Thank you, Ricky. Oh, Umay ka na ro din. Sumbrak ta ni ti kwarta. Sana ka mabaling agbayag dito eh. Tada guro, uray kanyak ijay lugan. Gumatangak man iti 3 kilo abangos kan 3 kilo at tilapia. Ariglado, Madam Prima. Nabayag mo ta saan kayo ngay may gimatang iti ka na. Si mangpot nga mindag iti anak ko ang naggapoy chay abroad. Iso nga isudan tinakakaamo ang nagpalpalingke. Kasta ka di, Madam. Padalawsan nyo ka di amin dagito'y gatangin nyo? Wan ko ma. Mala, urayin yung marod, Madam. Sana bale? Nadaras nga aglinis, ti paralinis ko ita. At dangag pa'y subaro akadwa ma. Wen, Madam, iso ni Orly. Orligayam tinagan ti baro akadwa. Wen, Madam, bayaw ko. Nagwapo ti bayaw mo ah. Sak ngay, Madam. Sana ka di matagwapo. Ha? Siyempre, nagwapo ka. Nang runa no patawaram dagiti ikan mo. Matinutun ti pagbagik bakit? Kaslag trangkaso ak. Di, saan ka pala nga mapanagla ko? Awagak man nga rod ni Orly. Tayo supay lang ti makamoy di pwesto. Nasa isaya at pay. Mabidlaing tawagak. Hello, Manong Ricky. Masapa ka kumasumra kita. Da kayo lang ti agla ko. Tama di ti bagbagik. Italagkukin ka ti pwesto. Awan problema, Manong. Sige, sakpa lang ti makam mo. Sige nga rin din. Bye. Naimbagan ka din, Manong. Wen, bayatin ti riknak. At ti koleksyon. Saan ko binawasan dahita? Agyaman ako, Orly. Naimaglakit din tadda ka. Awan at yaman na, Manong. Basit labanag dahita, may tulong ko kada kayo. Ay, wen gayam. Mapantamanin agangkat iti ilako ta inton parbangon. Awan problema iti dahita. Sigurado palubusan lakmat ti asawa. Amumat ang nabayaga saan kami nagkita iti chicks ko. Okay ka dilaan ka, nga guray iti mabayag. Kasano nagdamag ni Manang Juna, no apa yan nabayagan ta? Saan mo pagparikutan na ita? Sakon ti makam mo. Sige, Manong. Hanggang mabalin ka di, asaan nga itilugan ti pagurayak. Ibagam tulangan no mapantayon, ta umayak mo't laadagos. Ang dala ko mapapanakmat. Sikat ti makam mo. Basta tayo nakon-nakon. Saan ka nga gipulpulong kini Jonah? Uwan, Manong. Promise. Sa anak to nga gipulong. Nagpakada ako, honey. Madam naman to, honey. Sana mabalin. Kasapulan nga agbiyahe kamin. Sigurado akailiw ka manan. Di ka madanagan. Umayak tumanan. Ala, mabit lang. Tawag ako ni Orly. Sige man langan. Agriring ti cellphone na. Yung di na matsumbatan. Urayam ang mga nadararamidan na. Hello, Ricky. Mabitla ang tada ni Orly JCR. Si kakadida ito'y, Madam Prima? Kasta nagpaiso. Adda ni Orly dito'y balay. Ano niya ter aramidin ni Orly dita? Kursunadak nga minti bayaw mo, Ricky. Kat patyak asaan ka nga agipulong iti asawa na. Tauray ka no si ka, kat adamot aramid mo. Anya? Urayong arumwar ni Orly jay banyo takasaom. Saanen? Ibagam tulatan kan ko na, nga umayan dito'y. Okay, sige nga Rod. Bye. Ibagam adarasan na. Apay mo tilakas na titsuram, kalpasan ang nakasaom ni Orly. Sana ni Orly tinakasaritak. Sino nga, Rod? Tibak nang a customer mi. Apay nga dakan ko na ti cellphone ni Orly. Addan relasyon da. Imbaga na kanyak akursunada ni Orly. Anya? Sana mabalin alukwan ni Orly ti kapsat ko. Anya nga ro ti aramidam? Kasaritak ni Orly. Apay anapan ka ije balay ni Madam Prima. Naku na ngamin. Ano bakantik ano kat mapanak lang iti balay da. Luklukwam ka di ti kapsat ko, ha?
At least, makatulong kata kami ni Prima, Manong. Tunggal mapana kita yan na, ikanak ti kwarta. Anya? Saan mo kumang ipulpulong iti asawak, Manong? Idinamuak nga da babaim. Sa anak mo na nagpulpulong ka ni Manang Jonah. Ngam kabsat ko ti asawam, Orly. Iso pa'y mata makatulong kada kami ti itid ni Prima, Manong. Adamadmadlaw ko kan ka, Ricky. Anya mo ti madlaw mo ako na. Kasla ka na yun na may kulkulang ka. Ada na o nagapampanunutan. Ada ka di parikot mo, ha? Ne, awan. Anya kumamat ngay. Saan ka ko mga agilimad kanyak, Ricky? Ibagam, no, ada parikot mo. Barang makatulong, ha? Awan ko nakmet. Di nakpakadanagan. Kumusta ti negosyo? Mayat, bakit? Sana maluglugi. Saan? Pangasim ko malakay. No, ada parikot mo. Saan mo abukbukudan? Tay nakon. Awan parikot ko. Ala, maturog takit din. Hello, Marian. Nakaawag ka, Met. Wen Manong, takayat ko ako mustaan ti asawak. No nagagatmat laang iti trabaho na. Ha? When matading ko? Agyaman kan ka Manong Naku na ni Orly adaktul ti itid mo asweldo na. Ha? Kwa? Agyaman unay kan ka Manong. No sana gapukan ka, amangan no agbisin kami nga agiina. Awan ang yaman na ading ko. Sige nga rodan Tanda pa aramidak. Bye. Anya nga tatirumpang aramidak. Jak kaya tikas jengar aramiden ni Orly. Luklukwen na tikabsat ko. Ngam, kasanok ama ibagakin ni Marian ter aramiden na. Dumagas ka katimanan iti ayan ti chicks mo, Manong? Saanin? Makatlawakan ka. Apay asan ka mo na dumagdagas iti ayan ti chicks mo? Gaputain break ko ni Rhea. Ha? Tapay man. Gaputa jak kayat apaglulukwam tikabsat ko. Ha? Anya di kayat masawan, Manong? Insina kon ti chicks ko. Isu nga isina mata ni Madam Prima. Jak kayat aluklukwam tikabsat ko. Takil matatulong ti may papaay na kanyak. Tayo naklatan ti sweldo. Basta gagat kalakit ni. Kan sinaam day ja Prima. Sige ang arot, Manong. May suti ko na. Anya tigatangam, Madam Prima. Sana ka gumatang, Ricky. Anya nga rod? Adda ko mapangawi sa kini Orly. Sana mabalin. Si Kamot. Isu siguro asanan ngagpakpakita kanyak ni Orly. Gaputay parit mo. Kasla saan ka makaawa. Idinto ta si ka katadda mataramid mo. Insina kon ti babaik, Madam. Gaputa jak may rusok aluklukwan ni Orly ti kabsat ko. Ala, pumanaw kan, Madam Prima. No saan kamot lang nga gumatang. Kat manipod ita, sarde nga mon ti bayaw ko. Tano saan, ipulong ka iti asawa na. Mangbirok kalaangan iti sabali alalagi. Anya? Manipod idi, saan na nagpakpakita ni Madam Prima ije pwesto, Mr. Lonely. Kat nalagan itan tariknak, gapotawan ti ilimlimid ko. To'y pagayam mo, Ricky. Agyaman nakpagam, Ricky, tila ito apakasaritaam. Nasaya at mat. Ta inaramid mo ti rumbeng. Kat sapay lakuma, ta saan kan nga agaramid iti kalukwan. Agaramid kakit di iti nasayaat para iti pamilyam. Tapno agtultuloy ti talinaay kan ragsak ti pagtaengan yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ricky. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.